جه نواندا نوچه نوریت نیوز بولتنا کردی ورباش و دست پیک ده سر نوچه. امریکا بالا فرخانه که لشگری لگندواری کوبانی آباد کرد و روسیا جبو ترکیه و داعش بانگ لجواک ناو نتوید کرد. وەک نیشانێک ji Rojavara şandeya navnetewî bû Sûriye dibêje dêhîn aliyên nû beşdarî Cînîfê bibin û li Amuda xwepêşandan bû piştgiriya federaliyê. طبعا بالتنسيق مع طيلق الشامة. ليش انشقيت ليش؟ Li Bakurê Helebê bi dehan çete ji rêxistina Daişê de parçe dibin û direvin û li Dêrazorê pênc sivîl li topbarana rejîma Sûrî de bûn qurbanî. لی گندواره رقای هیزن سوریه دموکراتی گندکی نو لی باکوری روجلاتی باجیر کنترل کردن پشتی پفشونین توند برای خصنا داعش را لی گوری هینجه درن لشگری که هیزن سوریه دموکراتیک و به پشتگیری فروکین هفگرتنا ناونتوی گند المستل یک لی باکوری روجلاتی باجر رقای کنترل کردن پشتی شرکی گران دناوبره هردوالیان دا دیزانین که هیزن سوریه دموکراتیک بریا دروجان اپراسیون که نو لی دجی داعش پیکانین و هین د اپراسیون خود بردوام. لی باجار عفرین فرمانداری هیزن یکینین پاراسنا گل یا پگه و ریوبریا خسری داخوینیک بلاف کرن که تیدا گوتنه که ترکیه وان ایریش خودکه لدیجی عفرین راوستاندنه درو درخستن. بردف که فرمی یه به ناو هیزن سوریه دموکراتیک آنیان هیزن یپگه لعفرین دیار کریه که حکومت ترکی راگی هنده بو که وان بارگه داعش لگند دیکمداش توپاران کرنه و اویک نرسته جبر هبونا داعش لهمان گندی تونیه. جاله کی دن و ریوبریا خسری لباشار عفرینه جواک نامنتوی خواستیه که لدیجی کریارن حکومت ترکی رابن جبر روزانه ترکیه آگربست بن پیک دکن. ji destpêka ragihandina agiribestê li Sûriyê û êrişên artêşa Tirkiye bi serbargehên hêzên Sûriya Demokratîk de ji aliyekî û ji aliyekî din ve malên welatiyan li gundewarê Efrînê bi avêj û kûçekên giran nehatine rawestandin û hîn tovbaran berdewam e. Li hêlekedin jî ji destpêka ragihandina agiribestê hêzên Sûriya Demokratîk bêşketina xwe li gundewarê Bakurê Helebê rawestandine û li ser biryara agiribestê meşana lê hin ketîbeyên Îslamî wek Cebhet an-Nusra û Ehrar eş-Şam rojane êrişî bargehên hêzên Sûriya Demokratîk dikin û ji mafê hêzên Sûriya Demokratîk e got bersiva xwe bide û ew yek li Tirkiye nexweştê. Di heman demê de artêşa Tirkî hebûna xwe li ser sînorê Tirkiye bi Sûriyê re zêde dike ji bilî bin pêkirinên got di derheqê welatiyan de dikin û dîwaran li ser sînor jî ava dikin û çi kes nêzî sînorê Tirkiye dibe tê armançkirin û rojane bûyerên kuştina welatiyan bi guleyên artêşa Tirkiyê hene û berî rojekê hin çalakvanan ji bajarê Qamişlo diyar kirin got artêşa Tirkî hejmareke mezin ji tirambêlên leşkerî anîne ser sînor li nêzî deriyên Sêbînê ji bilî got hejmareke mezin ji leşkeran jî li heman navçeyê bicihbûne. Li hêlekedin Wezareta Berevaniya Rûsî hikûmeta Tirkiye tawanbar kir got wan agiribest bin bêkirine û hîn di towbarana bargehên hêzên Kurdî de berdewam in û li gorî Wezareta Berevaniya Rûsî got Tirkiye sînorê xwe li pêşiya terorîstan vedike da got çek û alavên leşkerî derbasî zemîna Sûriyê bikin. Ji aliyekê din ve û tevî şer û dorpêç û towbarana bi ser bajarê Efrînê de hêzên ewlekariyên bi ser rêveberiya Xweserî ve digirtina siyasetmedaran û xortan de berdewam in û do jî serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye li bajarê Efrînê Abdurrehman Apo bincav kirin û hejmarek xort jî girtin da got wan bibin leşkeriya neçar. Ew qas kiryar û siyaseta got li ser gelê Efrînê tê meşandin gelo mata kengî wê ragire. یکینه پاراسنا گلیه پگه پلان جویا محاسبات یا اپراسیونی لدیجی تروریستان به افجون و ایریچین ترکیه آشکار کرد. لگوری پلان جویا محاسبات یا پگه کود انجام پفشینان لدیجی چتین داعش دا لباجارن رجاوی کردستان بهتری 171 تروریست هاتن کشتن
û gelek çek û cebilxane jî hatine desteserkirin. Herwisa derbarî êrişên Tirkiye bi ser axa Rojava ya pege da zanîn ku artêşa Tirkiye heft caran êrişên çeperên şervanê wê kiriye û du caran jî bargehên sivîlan armaş kirine. Ji alekî din ve YPG destnîşan kiriye ku derdora heştî û neh şervanên wê jî di encama şerê meha Sibatê de jiyana xwe ji dest dane. پشتی کو امریکا بالافرخانەیەکە لەشگەری لە باژارێ رمێلانی ئاوا کرد دەست بە ئاواکردنا بالافرخانەیەکە لەشگەریەکە نور لە کۆبانی ئاوا دکەیە داکۆ ریا هەمی بالافرخانەیاندا ئیریشی ڕێخستنا داعشێ بکە دراپۆرا بێدا ئاگاهیان بهتر ئەم هەڤرا تەماشا بکەین. ji dema êrişên rêxistina Daişê teror bi ser bajarên Rojavayê Kurdistanê de û beravaniya hêzên Kurdî got dubar xaga xwe de kirin, hişt got welatên mezin yên cîhanê hêşyar bibin û piştegiriya van hêzan li dijî Daişê bikin. û ji destpêka şerê hêzên Kurdî li dijî Daişê hevgirtina navnetewî piştegiriya Kurdan jê çek û alavên leşkerî kir, da got hember êrişên Daişê ya tund bisekinin. Her wiha firokên hevgirtina navnetewî di her şerî de pêştegiriya hêzên Kurdî li dijî Daişê dikirin û hîn berdewam in. Peywendiyên di navbera hêzên Kurdî û hevgirtina navnetewî de roj bi roj xweştir dibin. Nexasim dema got Amerîka dest bi avakirina balafirxaneyeke leşkerî li bajarê Rmêlan kir, da got diriya heman balafirxaneyê de êrişî rêxistina Daişê bikin û diriya heman balafirxaneyê de çek û alavên leşkerî bigihînin hêzên Kurdî got şerê Daişê dikin û ev yek li Tirkiye hin aliyên din nexweş hat. Di heman demê de îro jî ji derekî leşkerî pêlebilind ji hêzên Sûriya Demokratîk diyar kir got Amerîka dest bi avakirina balafirxaneyeke leşkerî li derdora gundê Xirabişik yê ser Kobanê ve dike û dê mezinbûna balafirxaneyê derdora 10 hektaran be. Wî jê derî da zanîn got Amerîka dixwaze bi lez ji avakirina heman balafirxaneyê bi dawî bibe, da got ji heman balafirxaneyê êrişî bargehên Daişê bike. Her wisa desteya ragihandinê ya Brîtanî di raporekê de diyar kir got balafirxaneya Rmêlan ya leşkerî anha amade ye û hejmarek caran jî diriya balafirxaneyê de çek ji Herêma Kurdistanê gihane heman balafirxaneyê da got bigihêjin hêzên Sûriya Demokratîk. Li gorî hin çavdêrên siyasî got avakirina balafirxaneyan li Rojavayê Kurdistanê dide nîşan got dê herêmeka Kurdî li Bakurê Sûriyê çêbibe û dê hebûna Amerîka jî hebe. Gelo armanca Amerîka Federaliya Kurdên Sûriyê yan ew jî ji bo berjewendiyên xwe kar dike. Li bajarê Qamişlo fermandariyê hêzên yekîneyên parastina geliya pege diyar kirin ku artêşa Tirkî şervanên wan bi goleyan armaş kirin. Fermandariya hêzên yekîneyên parastina geliya pege Rêdur Xelîl ji ajansa Reuters diyar kiriye ku artêşa Tirkî li ser sînor şervanên YPG li Qamişlo bi goleyan armaş kirin ku di encamê de şervanek bi giranî birîndar ketiye. Rêdur Xelîl da zanîn ku piştira hêzên YPG jî berseva wan dan û şer di navbera her du aliyan da demeke biçûk derket. Derbarî têkiliyên rêxistina Daişê bê Tirkiye ra reyadarên Rûsyayê bang li civaka navnetewî kirin ku li ser vêyekê lêpirsînekê vekin. Berdevka Wezareta Derva ya Rûsya Maria Zakharova derbarî rewşa dawî û têkiliyên Tirkiye û Daişê da xuyaniyek weşand ku têda bang li civaka navnetewî kir helwesta xwe li ser têkiliyên Tirkiye bi terorîsta re nîşan bike û lêpirsînekê derheqî vêyekê veke. Ji bo gengeşekirina van babatan mîvanê me li gel me ye ji Mosko rojnamevan Saroxan Elsîno li gel me ye. Kak Saroxan tu bixîretî vê bultenê di destpêka de dixwazim tenas bikim. Xandina we li ser wêyekê çi ye piştî hewqaş dijminî hîrokan dibînin rayedarên Tirkiye berê xwedana Tehranê. Bi taybetî dema ku êdî li seranserî Tirkiye dost ji Tirkiye re neman. Hûn vê seredana Tirkiye ji bo Tehranê çawa dixwînin? بله دەستپێکی gelek spas ser vê desetê rastî piştî gelek hewldanên ji aliyê Erdogan bi taybetî piştî got ew serokê Komarê bû wî xwest got ji bo veguhartina Tirkiye di nav dewletên ji karaktereka İslamî ya Sunnî be. Fermî wî hewl da serkêşiya wê bike lê ev li dinyaya Sunnî de projeya wî di rola Erebistana Siûdî di cîhana Erebî û her wiha İslamî de din guhev ketin. Biriya karin bêjin û biriya daxwaniyên xwe ji destpêka şoreşa Sûriyê de
ام داخوانین چاپمنی تنه دبینن بله و بندانا هولدان جبو سودورگرتنا شورشا سوریه بریا کاغذا کوچبرین جبو زخته یکیتیا اروپای و هر وها امریکایی کا بله بتایبتی پشتی گوزیدبونا هشمارین کوچبری جبو اروپای پشتی گو ری لبروان افکر ریا آف و عرده از نباورم گوته خجریه دکاره نافبرا اوی و ایران دا لی پروژه چیکرن ده همان دمه دا بس اف لسر حساب استرانا وقشت موحي لمتي كردا وشورشا سوريا بيجاك جدلي سوري تظاهرة يعني حسابي هردو ملتاي هم ما في ملتي كردجي وشورشا سوريا يعني. بله که سر خوان لملکی دنه ام دبینن کول سر مجارا آواکرنا دورک آرام لباکوری سوری هیرو پشتی 2 سالان که ام دبینن ترکیه بحثا دورک آرام دکر جه دورک آرام چو باجارکی آرام ده تخمینه تداجی افت و تی واتایا چه دماکو سینوری خوشی بسرانسر جه سوریان را گرتیه بله بيقومان وكي انجام نفرتك كوره جه حكومتات تركيا وبترايبتي جي بارتيا داد و دشبنديه يعني بو سركيشيا و اردوغان بك هول جدن جيبو وقود بيجين او كشتنيات بصاغي شخونا وهسترينا قني لتاني دجي كرد وما في كرد او جي بخوا اشترد بيجن ان قد قبول لكن جو كرد بدين تشتكي لسوريا لكردستانات سوريا دباوريا من ترك افت بيكشي تخوازن بس جبو دشي كردابن نبيتر بلکه سروخان هنکی دمنا لیکار از پرسا خوی داوی جنابیتا بکم ام دبینن که هیرو روسیا بانگا جواک ناو نتوی دکه دا کلی پرسینه که وکند ناو برا سر مجارین تیکلین داعش و ترکیه چما روسیا هیرو بحثا وی مجاره دکه قالو افته واتای کود دما کو دوست بو بحثا تیکلین داعش و ترکیه نکر هیرو کو بویا دجمنه به ترکیه را دخوازه کو نیو هفخینه و بیجه ترکیه پشتگیری داعش دکه بله حمو دليل جو ام دميدياي دبينن تركي شرمزار دك وقال لك كسين قول تركينا ظانن وخدي اغاهينا بتايبتي شي هريما رهاي بر باشتريا هبونا داعشي وقنجكرنا بديندارين وان وكروها شي اليكاريا وان اگر تركي دخوال سينوري خو لبر داعشي بقره وبشترتيا وانجي بيغومان تركي دكاره شاوا دكاره سينورين خوا لبر سوريان دچاك بگرن او كسينغو جبر بندست ريجيما سوريا درافين وهر روج ام دبهيزن ودبينيجي لسرو بلين راغهاندني وميدياي جو تشقوا كس دينا كشتن بقولين جندرما تركي الهريمين كردي كردستان سوريا وهروها شيوك انا الهريمين دونيزيكي شنوري تركيا بتايبت لباكوري حلبي ولإدلبي. بله. روزنامه‌وان ساروخان السینو کو موسکو لگل ما بو گالاکس پاس بوده ما باش دریا و شانده ناو نتوی بو سوریه استیوان دی مستورا کاردکه داکو و خواندنه که جین اندام رژیم سوری و دجبریه و جواکا سیویل جی بشینه داکو بشتری دانوستاندن جنیف کوده ده حیوا بیدا دست بکاری خوابکه دی مستورا و ده پیوینه که در لگل روزنامه الحیات یا لندنی دیار کرد کوده جوین جنیف به هر آلیه کی به تنخوا دست پی بکه و دا زانین کو تخمین هیا آلیه دانوستاندران به روژن بیدا بگیشن جنیفه ده همان دمیده که آگربست لسوری پیک هاتیه راگهاندن. بردف که دسته بلندیا دانوستاندن ریاد نحسان آغا راگهاندیه که شانده ناو نتوی بو سوریه استیوان دی مستورا دخوازه زخته لوان بکه در ریا و خواندن هین آلیه نو بو دانوستاندن جنیفه. ریاد نحسان آغا ده پیوینه که تلفزیونی دا دیار کریه که گاوین دی مستوره تی واتایه که هین آلیه نو هنه دخوازن دانوستاندن دی جنیفه دا بکن و آنی زمان که هولدان دی مستوره بو و خواندن آلیه نو دی باندور لسر بشداربونه دجبریه دی جنیفه دا بکه هر وصان نحسان تکس کریه که تشت گرینگ دی آسته دا اوه که دسته یکی جبو گوهرتنا دا سلاداریه لسوری ورا آوا کرده.
ji civînên mezin û birfireh berîdane civînên biçûk û teng. Li Parîsê paytexta Fransa, wezîrên welatên derve yên Almanya, Brîtanya, Fransa û Yekîtiya Ewropî derbarê dosyeya Sûrî bi taybet her du mijarên plana agirbestê û danûstandinên Cinêfê yên di navbera rejîm û rikberiya Sûrî de gengeşe kirin. Tevgereke siyasî xurt li Parîsê de heyama civînan de peyda bû û tê de hewilkirin tê got fişar li desteya rikberiyê were kirin da got vegerin civînên Cinêfê tevî têkbirina rejîma Esed û Rûsya ji agirbestê re. Wezîrê Derveyê Fransî Jean-Marc Ayrault di kongreyê heman civînê de got divê her du alî mercên berdewamkirina danûstandinên Cinêfê pêk bînin û divê her alî nebe sedem û asteng li pêş berdewamkirina agirbestê. Herûha Serokê Fransayê François Hollande anî ziman got pêkanîna hilbijartinên pêşwext ji aliyê rejîmê ve mîna têkbirina agirbestê ye û ew gav şaş e û divê rejîm jê vegere. Philippe Hammond wezîrê derveyê Brîtanî jî got divê aliyên Sûrî parastina berdewamiya plana agirbestê bikin. Hammond got em dizanin got rejîma Esed û yên piştgiriya wî dikin hin têkbirin di planê de kirine lê tevî wê yekê divê her yek ha ji xwe hebe. Ji aliyê xwe ve wezîrê derveyê Almanî Frank Steinmeier dazanîne got tevî têkbirina agirbestê li hin deveran bi taybet ji aliyê rejîm û milîşeyên wê ve lê hêvî heye got ew agirbest berdewam bike. Li hêleke din û piştî gotina wezîrê derveyê Erebistana Siûdî Adil El-Cubêr dema got nabe cihê Beşar li Esed di asta veguhestina siyasî de hebe. Lewma şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê Stîvan de Mistura eşkere kir got nabe ti kes ji bilî gelê Sûrî çarenivîs û pêşeroja Beşar li Esed bihilbijêre. De Mistura dazanîn got tevî astengiyan lê danûstandinên Cinêfê dê di nehê vê mehê de berdewam bikin lê eger guhertineke din jî çê bibe ji xwe ew yek tişkî dine. Li ser mijara federaliyê li Sûrî Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûrî li bajarê Amûdê xwepêşandanek piştgirî li ser mijara federaliyê li darxistiye. Encûmena Xwecehiya Anekese li bajarê Amûdê xwepêşandanek li bajêr organîz kir û li hejmarek tax xwepêşandan geriya. Bi beşdariyeke baş ji welatiyên Amûdê piştgiriya xwe dane projeya federaliyê bû Sûriya û li gorî xwastekên welatiyan ku federalî dê bibe sedema têkbirina parçebûna Sûrî. Di nav projeyên ku hatine pêşkêşkirin bi krîza Sûrî re ku Amerîka û Rûsya behsa sîstema federaliyê li Sûriyê dikin da her aliyek devera xwe birêve bibe. Seroketiya Herêma Kurdistanê beriya du rojan wek aliyekî hevsînor û aliyekî Kurdî piştgiriya xwe da federaliyê û bang li partiyên Rojavayê Kurdistanê kir da bi yek bin û bi yek helwest bin û xwe ji federaliyê re amade bikin. Li ser asta siyasî ya Rojavayê Kurdistanê jî partiyên Kurdî li piştî federaliyê disekinin û daxwaza vê yekê dikin bo parastina mafê Kurdî û netewî û tevî ku partiyên sereke wek Enekese li ser heman projeyê bi de heman salan da xeba dikirin. Îro tevgera demokratîk jî bi federaliyê ve xwedî derdikeve. ser babeta federaliya me gengeşe bikin bi mîvanê xwe re ji Qamişlo serokê Xwecehiyê Encûmena Niştimanî li Qamişlo birêz Şemdîn nebî mîvanê min e kek. Şemdîn tu bi xêratî vê bultenê. Di serî de dixwazim ji te nas bikim projeya federaliyê li ser kolana Kurdî hîro ku hûn dibînin dema xwe ye. Destpêka silav û rêz kekando wek nehata daxuya kirin Amûdê û wê dêrik jî derkeve wê Qamişlo jî derkeve wê Serêkaniyê jî derkeve hemî bajarên Kurdî û Kurdistana Sûriyayê wê derkevin ji bo mafê xwe ji bo federaliyê û îro ew ya bo hemkaribin ji vê tiştên herba got Sûrî çêbûye yan jî ki ev şoreşa hay biha vê hastên em jê xilas bin em elana federaliyê Sûriya yekbûyî de bikin her keskî karibê mafê miletê xwe û mafê welatê xwe biparêze û bibe bingehek sereket di Sûriya de ji ber ku federalî ne parçebûneke ji Sûriyayê federalî nohek ji nohê demokratiyetê ye nohek ji nohê heqê mileta ye li jiyanê tevdekî û tu çavê nîvê dunyayê ser esasê federaliyetê hatine amakirin wek Ewropa gelek dewleta.
که شمدین لملکی دنه هنک آلیان رکبریا سوری و یکی ناپجرینن کو فدرالی تهواتای پارچه بونه که تهواتای گاوا یکمین جبو پارچه بونه دوی ملی دا پارتیان سیاسی چه در رکبریه دا سوری دا و چجی آلیان دنه ترستنه یک کو رکبریک آن خوکوژیک آن جی دن راحتیک ناکوکی دنابر آلیان عربی و کردی در که زنش خود اسبكت في امروف طرف مقابل خو قانع بكيش برضو هنا خينا نجيوا ده بحثيتها بحثيبوني عندنا بنا معارضه تبعنا تماما تشمل ناس بقسم جواناك او قسقياينا ابناك هنا نجيوا ده او نجي يجي تاني بسوريا حكم بكي وما في ملطانا ديواناك سوريا عدد قوميات انا دبي مرو انا قانع بكي انه سوريا یا گوبه فدرال وش همه مناطق سوریا ایده همه پنج کسیم دو سوریا ایده عايشين وینه بشه وقت بره سوریا تنه به شورش سوریا دست بکرش بخاطر ما في مناطق سوريا تبدا كيش بخلاص باش دكتاتوريات ايش بخلاص باش ظلم اسد وميليشيات بعثي يروح حتى انا كيجي بكشتناها وتحقق مناطق سوريا وتحقق مناطق كردة وتحقق مناطق عرب وخريستيان وتركمان تكتبي ام كارمن هبدو قانع بكن انه سوريا نو سوريا فدرال وام كرد بينن بفدراليات سوريا ناجه وهاستا خشيه وريا راستيه جبركو سوريا فدرال وبا ده 3 ساله ده سوريا وري افاكرم ده سوريا قلت بري 100 سال يجي قدش ميليشيات وشيعي وحزب الله وايكو بحث او فلخان خلاص نابي که شمدین ددما کو ته بحث خو پیشاندان دکی افته واته کو نه عالی سیاسی یان رجاوی کردستان تنه فدرالی دخوازن ولاتجی دخوازن دا کو به چاره سری د ملکی دن دا هونه بینن کو تفدمشی بر و سیستم فدرالی داره اودی دفج چیروکا ام دموکراتی و ریوبری خاصری برده به تایبتیج دما کو امیر کاجی کانتونان رازی نابه هونه بینن کو اف در فتک نویا دا کو هر دو عالی انا کسا و تفدمشی بر و هاورن سنة وخار وقتها وانا كرد لفدوبك الجمعة كردا حموا قابك هاري بيروزا وقابك جهسة كفتنيا لأزباورم تشتاقو ألاكا ستخوازيش دسبيكا أباكرنا الجمال المجتمعي كرد سوريا حتى إيرو أوا فدرالية ووثيقة ائتلاف رجيكي واضحة متحفظ كريا واجيكي هشتيا قد يامي بموضوع نقاش بكنا راستيكي لتشتاقو تبدم دعوت كي هب وقت تشتا فدرالية وأم دعوت نراي ليس جملة الولايات باور نأو تشتا وأم تخوازم تبدأ تخوازي إقليم شمال سوريا شكل إما إقليم كردي تخوازن أم إقليم كردستان سوريا تخوازن أما تشكي راستية منوكاري بجلي أم بهفينا بو كرد بقنا اتفاقية واتفاقيات هوكي واتفاقيات ولما الاتفاقيات هوكي وملاحقات اتفاقيات هوكي دصالة دازار وشاردا دا واضح ورنجي فدراليات والمتخصص ومبافر اتفاق بمخابنة معتنا كردستان سوري ورد جادة هادي وهبان بلتويناكي يقود نابدأ مقلوبي بله سروک خجهی انا کس جقامش لو بريز شمدي نبي گلک سپاس بودم بشداریه بولتن بردوام تماشاوان هوجاله پشتی ناورکی شش گرتین سیاسیین پکک زندان آمده درافن و برینداربونا سویک جنی لسر دست ارتش ترکی لجزیره